Pozdrav ljudi, dobrodošli u bitku svih bitaka, poznatiju pod nazivom Betl svih betlova. Sa vama su ovdje dva vrhunska svjetska Beyblade majstora, Marko Taraba i Tata Karambuša! Inače, ova dva vrhunska Beyblade majstora poznati su i pod nazivima Zonični i Doktor Roga! Evo, mi smo danas odlučili nabaciti jedan battle, jel' tako, majstore? Pozdrav! Kako si? Si mi dobar? Da. Odlično. Mi ovdje imamo jedan popriličan set Beyblade zvraka, odnosno zvrkova, koje je naš Marko Taraba dobio od Djeda Mraza. Da! Već dugo od mene izaziva na ovaj battle, pa pošto sam mu obećao da ćemo to kad napraviti, došlo je vrijeme da se borimo. Jel' tako? Ok. Mi ćemo za početak prvo složiti svako svog Beybladea i svako će svom Beybladeu dati naravno i prigodni nadimak, tako? Jesi li spreman, dečko? Ok. Ključ, kreni. Gotov sam! Ti si već gotov? Ja još nisam, čekaj. Evo samo da stavim ovaj marš poklopac. I još moram staviti, kako se zove ovo dolje što se stavlja? To se zove donji vrh. Donji vrh? Zanimljiv naziv. Donji vrh. Ali se na hrvatskom zove gornji vrh. Gornje dno. Ne, nego gornji vrh. Gornji vrh. Nemoj gluposti pričat jer gornji vrh je ovo marš poklopac. Ok. Da vidim samo. Dobar. Ok. Može. Dakle, sada ćemo dati svatko od nas ime svom zvrku. Reci mi, kako će se zvati tvoj zvrk? Koji će se zvati Betl Buda. Betl Buda. Dobro. Moj će se zvati Mače. Evo ga, znači imate priliku prisustvovati povijesnom betlu između dva zvrka, Betl Buda i Mače. Pištolj, tvoj, moj. Jesi li spreman? Pa momak, sretno. Jedan pozdrav super junaka. Znači, kako si rekao, Beyblade Buda i Mače. Nego Beyblade Betl Buda i Mače. Beyblade Betl Buda i Mače. Dobro. Ovo je naša arena. Kao što vidite, izrađena od visoko kvalitetnog vatrostalnog stakla. I evo ga, sve je spremno za prvu rundu. Može? Samo da dogovorimo, igramo na 3 runde. Jel' tako? Ne, na 5. Na 5 dobivenih. Prva runda. Dečko, jesi spreman? Da. Sretno. Sretno. Dobro sam. Ajmo, Mače. Ajmo, Betl Buda. Betl Buda, namani ga punom snagom. Ko bježi ovdje, a? Ja. Ko bježi? Pa ti bježiš, vidim ja da bi... Evo ga. Betl Buda, namani ga punom svojom snagom. Gili. Ajde. Ajde, Betl Buda, ideš ga nakon Matiće. Ne, krivo sam složio. Izgleda da mi je težina. Da!
Izgubio sam. Okej, 1-0 za tebe, a? Dobro, ništa, idemo. Druga runda. 3, 4, sad. Ovo će biti žestoko. Sada vidi kad te ruknem. Ja sam brži od tebe. Ovo vidi kak napadaš, mamo, vidi. Da. Sad nek se rukne. Idemo! Petu puta napadni ga s punom svojom snagom. Idemo! 2 boj! Ja sam krivo složio Nado, moj se zaustavlja sam u sebe. Jel mogu ja promijeniti nešto? Može. Imamo pravo jednu promjenu, jel? Može. Pa vidi, moj nikoga dirneo nije, on je već gotov. I sad... Zamalo. Čekaj, ova runda završi da si složiš. Dobro, nemoj si ti ništa prijaviti. Evo vidi. Gotovo, već je 2-0. Okej. Znači imamo pravo na jednu izmjenu. Da? Ja ću izmijeniti. Da. Ja se ispričavam, evo prije početka treće runde jer već gubim 2-0 u rundama i to mi se nikako ne sviđa. Ja mislim da ja moram uzeti neko malo jače dno jer ovo mi je nestabilno, a dosta sam težak uzeo. Ok, idemo, dakle. Ajmo mače, pokaži šta znaš. Idemo 5 puta! Da se dere. Idemo 5 puta! Prema za ovo i sada! 3. Ovo bi moglo biti sada... Opat ovaj moj malo. Ajde, rokni ga, rokni! Kako je izletio iza mene! 2-1! Kako si izletio iza mene, čovječe, kao? Dva jedan, može. Četvrta runda. 3, 4, sad! Ajmo mače! Idemo 5 puta napadni ga. Ajmo mače, nemoj biti kukavica sad. Idemo 2 boj! Ajmo. Evo sad će se... Evo vidi, moj se prvi zaljulja, Nemoj još, ne daj se mače! Ne daj se 5 puta! Aj, 5 puta mi se ljulja. Moj mače mi se malo onako klima, ali Battle Buda mi više vibrira. Battle Buda bi mogo... Odi mače, dirni ga samo, dokrajči ga. Odi. Ajde! Battle Buda, iznanaj se! Odi mače. Mače, evo ga. Ako te dirnem ti si gotov. Op. Još jednom. I prvi si završi. Loser! Ok, 2-2. Kakav sam složio, kakav sam si složio. Pa mače, ljubite, doktor Oga, tata Karambuša. Jesi spreman? Da što se nemoj, sad se ne daj mi. Nimalo. Idemo 5 puta, jesi spreman? Idemo. Šta je rekao, spreman? Da. 3. Ne čekaj! Kreni sad, 5 puta! Krivo sam ga zavrnio. Može me samo sad spasit. Već se ljulja. Ali zravnat će ti se. Neće. Nikad je ravan, nije ravan, a nikad se ljulja. Gotovo, ovu ću isto izgubiti. Ajmo mače, pokaži šta znaš. Ali tvoj se ljulja. Vidi, tvoj vibrira više nego moj.
Moj ide u krug, ali... Aj, kad bi sad ovaj... Idemo Petru Buda. Kad bi... Nema, Petru Buda je gotov buraz. Ajmo, Buda, pani, ja vidim mače. Izdrži do kraja dvoboja. Mače moje. Izdrži do kraja dvoboja, Petru Buda. Ajmo, mače. Ajmo, mače. Petru Buda, izdrži do kraja. Gotov je Buda, buraz. Pa, Buda, laku noć, lijepo spavaj. Pa, mače. Nemoj kupit moj porez, čo? I? Evo ga! Ode Petru Buda u povijest! 3-2! I još 2 pobjede, buraz i možeš mi lagano predati Petru. Čekaj, ja ću si složiti. Slažeš si? Zamjenu. Evo ga! Evo isti ovakav ću, samo što ću ga malo staviti pa ću ga onda ovdje. Dobro. Evo, dakle, i Marko Taraba koristi priliku za izmjenu pojedinih dijelova. Ulazi u pit box. Kako bismo, bože, pit stop, pit box. U pit stop je ušao. Ovdje ima još puno zanimljivih dijelova. Ovo mi je lijep dio, ali... Kako je od ovog? Zeleno, ovo je kompatibilno. Jesi li spreman? A? 3-2 za tatu Karambušu. Može? Jesi li zamijenio sve dijelove koje je trebalo? Da. Jesi li spreman da izgubiš još jednom? Da. Jesi, pa normalno da si spreman da izgubiš još jednom. Normalno. Pa normalno. Čekaj. Jesam spreman, Petru Buda. Dobro, idemo sad, kreni Petru Buda. Ja sam ovaj put ga jako... Otpili se. Nismo znali koji će ga stvarno jedan. Pa nijedan nije... I kako si me napojio, vidio? Baš si mi prišao, vidi. Vid malog što je napada, ne. Kako si me 2 puta zaletio se u mene, pa ali Petru Buda snaga, previše si snage potrošio na udarac, jesi čuo? Ide. Sada! Izdrži do kraja! Neće izdržat ovo moje mače, moje mače! Idi pani za reći! 4-2! Ja ću si nešto promijeniti. Samo jednu izmjenu ima. Dobro, ajde, vi gubitnici možete mijenjati. Slišti to, a? Dečko, jesi li svjestan da je za jednog od nas dvojice ova runda meč lopta? Jesi? Znaš šta znači meč lopta? Dobro. Su li spreman izgubiti? Pa ja mislim da jesi. Jesi ti spreman? Ne, buraz. Ja nisam. 5. runda, ovo doktor Oga nosi 100%. Ja tako da ko pobjedi u ovoj rundi, taj uzima gubitniku nadu. Tako je, naravno. Ako ja pobjedim, onda tebi uzimam nadu. Ako ti pobjediš, meni uzimam. Može. Jesi li spreman izgubiti? Da. Si li spreman da ti tog klošara da ti pošaljem na vječno počivalište svih nadova koji su se susreli s ovim mojim mačetom? Dečko, sretno. 3, 4, sad. Ajmo mač. Ajmo mač. Ajmo mačiću moj. Ajmo Petru Buda moj. Ajmo ga malo, lizni ga malo samo. Ajde, pokaži mu ko je baja. Pokaži mu ti ko će. Vidim, gledaj, ližu se, a nikako da... Ne mogu šedati. Ali Petru Buda se počeo tu, je li on pijan, brate?
A? Ko? Pa ko je Betl Buda? Ne. On se ljulja, stavio nikoga dirnio nije. Aj mači, dirni samo dirni, to! Opa! To! Ovo će biti u gotovom finišu! Ne! Ovo će biti u gotovom finišu i pobjeda! Pobjeda! Najvećeg betla svih betlova! Molim te, pogledaj ovog savršenog Beybladea, jel vidiš? A? Taj ti je započeo život, dečko. Evo, dragi gledatelji, pogledajte i vi ovo predivno zdanje, velebno, što ga složi vaš doktor Oga i što je nanio bolan poraz ovdje malo. Dečko, znaš što slijedi? Evo, izvolio, oprosti se sa ovim svojim klošarom. Slobodno se oprosti, zagrli ga, poljubi ga, recimo neke utješne riječi, jer je vrijeme da pređe u ruke najvećega. Ne dam ti. Ajmo, vrijeme je da mi ga daš, jesi se poljubio s njim? Ajde. Molio bih da Betl Buda pređe u ruke pobjednika. Ne, Betl Buda. Plači. Betl Buda. Kako sam mogao? Betl Buda. Od njega ću načiniti vice prvaka, ovo je prva hvata. Evo, ajde, da mi se ne plačeš. Za uspomenu i dugo sjećanje na ovog kokošara ostavit ću ti Mars poglobac. Jesi sretan? Eto, kad pogledaš taj Mars poglobac, da se sjetiš kako si nekada imao Beyblade. Dragi gledatelji, to bi bilo sve od nas. Nadam se da ste uživali u našem betlu. Vrlo brzo se vidimo u nekom novom betlu, u nekom novom natjecanju, u bilo čemu, u čemu ću vam pokazati da mi ovaj mali drlja ne može ništa još dugo. Znaš kada ćeš me možda moći pobijediti? Pa kad budem imao jedno 90 godina i kad budem vuko, onda mi možda budeš nešto. Do tada, dečko, zaboravi na pobjedu. Tajo je Tajo, jedan jedini. Ok? Bio si dobar, svaka čast. Bio si mi dobar. To bi bilo to, primite velike pozdrave od Marka Tarabe zvanog Zonični i tate Karabuše zvanog doktor Ogu. Bravo, svaka čast. Pesica gnjeva. Uvijek si. Veliki pozdrav, Bog! Bog!